Onyodomoni. Wanenzi. Unaujua. Wangalizi watukufu wa Komori mjokanga mridungao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idina alfaizina sinina ba'da sinina. Besha hunu hatu ngamjuao kana haina yidi siuye hankahe sha kota buwe namne kaundo rirumao garjo stehi zi amni wa ima osikuwa lelo inu watukufu rimwambia ni rondondo ya ukana mimi ranya mkomori niko zao nezi hundrawe mwana mkomori osikuwa lelo inu aminukana na mpartaja winje video inu mwene ze tuabia mbungu ufu njoka umwone sanizo auze nrongo njoka umwambia nizo garandi sao wakomoringa mwanao ngasi haruma omji wafufuni ikawa hunu do mahalani ulwezi sima za maji zindikawa wakomori maji kawa se tuabia mbungu fuzinu ngammonao si wanrukao rambwa kana ritendelwa ni daula ikawo mruhamanda minga mjuziso ngeba nwe daula ya ritendea ngeba nuzinutwa biyambungu funda zibi ikawo lelo mwamba mrengensi mjuhao mfanyo misafara ya haina usiku mwanga mizera iya ngezi nundazi ngeba nwe emergency ya widzi ya hanyu ngeba nudova hanu raka waswili ikawajibu holiho mimi ranya mkomori nije mahala hamanda hunu njeni waneso tukivu ikao tiranti ze haziza hangu njeni waneso wa Komoro tukivu ikao ndo zetu abia zifanyishao zilo haruma enti hatu haukanga mwanawe tuabia inu nga mwanawe tuabia iyo nga mwanawe magari ya yoyo nti pia wa usikitifu mziro ikao ngorema wenti ya Komori ikao nga mjua ukana maji wa Komori ikaya tilwa dahoni kabana faktuiri iko ushinda ijaral majana mane mwezi shawa imma garjokana ngari rumao ni wedzi wakansi wapanga ya ukana ngebidio emajianu rihulize magari au karjokana gari dzima banu ngalishindwa lisharge maji ya 15000 francs au 10000 francs halafu holiho ya uka owedzi wanu waranganye mashirika ya daula wanzao wapinisema raia wakautsaua wamenyezi sima wambezi sima zina mbuha ili ya uhuliza emaraia emaji ya magari ikao bakomori le danzika mruhamanda minga mliro dokaya bandu ya hema gari yanu magari kaunga ona madhoimana wa mamwe ngabo madhoimana wa mamwe wahula magari ya maji wani kama soferi gari zambao nro ya uka osikitifu mziro nga mwanao bakomori unudo mji wa fufuni unda hula hemaji unda hula hemaji yenga mwanao twabia mbungufu wala hakika Mwenyezi Mungu hamandizo ngeba nuzinwa la hakika Mwenyezi Mungu ngarambao kaya yensi ya hatu ngasina wandu wajoka ushinda waje wale lensi ya hatu enda ba hoka kweli aba urendache kazi jau huswa njajo ta ordunu malani kwa zao yendi gamfilme wandu gamfilme sa twabia Mungu fusifanyishi hao wojo kaufanya je wewe wojo kaufanya basi agamuoneswa se twabia Mungu ufuzirendo aba urendache izo kazi ja upasa bongenga mwanabwa Komori ikawa ndala maranya waloma kankri washangiria wezi ya kifujari wasangiria wezi ya makrimineli gamjouka na ndala maranya kaungwa hundrao wana robo mbili harumema sovaji warengensi hatu lazima rizambe lazima rishemeze haina ranya ujokamba nge harumema fujari wanu nge harumema bwizi wanu ilo bwizi hamandao shayo wajibu holiho simaranya wa Komori
rijeri wanese zetwa biambungu ufikao ndo zifanyishao kao rimwambiani ukesasababisha maji ya tozungularu mwa mji waezi wa Moroni bandu ya Madhoimana wa mamwe wa hulu magari wayani kama zoferi ili waje wado ule majiano ebonge wandu hamandasi yo wajibu rijeri wanese wotukifu no ulanifu ikawo uremao ensi ya Komori gamonao ba Komori zetwabia mbungufu ikawo ndo zifanyishi hao ne madhalimu warengansi wamba ukana wa Madhoimana zinunga rijuzi sao ngebal hakika Mwenyezi Mungu wandu wanu lelongo ajisababishao ya ukanango endao haruma za 2024 wasahilishe mkomori ndaba ngeba anwa hakika Mwenyezi Mungu nyima shababi wa Komori mkubali ya ukanemwa na wazali ngujoho mijini ya jemwe mbienu kana mashababiga bajoka ukandrongozi joka ubasa uhamaudu haruma hindi ndongo hindini zijoka ubasa uha alakule hali bomaraiya wa Komori msije mkubali ya ukaya ndongo hamanda zimu ambao urendaje yezi hindi Rata sinema wajotofanya tukafanya kangwanzo wane ngojojowana no sikarna ujuwa do bandu nafasi karna ujuwa do bandu rajo kaanza himawane bujo himawane chokwanza himawane shayo wajibu ni wanesa zetwabia mbungufu zirendwa wane makriminali warengensi hatu karna ujuwa gami tayari na raia utokwa himawane na himawane bami minsimwara boronon sobra jeshi lilona bunduki kwa yajomba raia utina mzinga embabio mduna jila yie mduna kamtazi wakomoringa monao ikaunga saruma omji wa fufuni zetwabia mbungufu ikao dozirendo nemba ezinu ikawa lelonga mjisha amsikitiho mashababi wa Komori watoshinda waelewa hokalelo kwelemwa na wazali gujo ya ramene mashababi yadowa mbio kanangu joka ulekeze nti maudu ngewe webo fatihu enge ukana za ulekeze nti inu konga weda wena mbabahaho gawe konseye wa mbabahaho eutitoshinda wa mbabahaho kana izo urendao zoti haki ikelelongo mjilwe mashababi udo ambo kana gamwendao 2024 mbasa wenti gari mwambiaoni ya ukaya zetwabia mbungu fikao ndo mrendawe Komori tihaki thumma tihaki aukari mwambia nukananga monao hunudo mji wa fufuni hundo mala hemaji ikao mwengoni mwele shirika la mamwe la kautia shonga haruma o mji waezi wa Moroni to hunda maji ngabo wandu Madhoimana wa mamwe wa hula magari wayani kama zoferi ili wadohunda zemfaida za hao aukari jokananga gari rumao ni wanadamu wa peu gari rumao ni wanadamu ikao kwa tsusikinia yentine mwanansi ebonge ikawajibu wandu hamandasi rijeri mwaneseni zetwabia mbungufu ikao zirendwao nemba ezinu lazima wandu hamandasi haukaya si marahia yo wajibu kangabo marahia watusubuti wonesa wa utukivu na ushenzi ufanyiwawe mwanamkomori yo wajibu mndu hamandami haukati mwambia nukana miti huzwe nafsa moya yangu ngamwa jeza jirindi amwishiyo nam la kwabo yomfanya naye yabo kujari na shawiri shakutonja udahoni wambondongo abukaraduzi bakujabala demission hula wende wayo niseze krazaho unikordo demission yoksi hunu ngam amwendo nende nawo ne sendrongo indini na mimi ran yam Komori niko zao banu mimi ngami na ordure ya ndrongo indi urongo we ulasi au shahonja hunu ambe noko yabwe ka ekanjanje ya hambia ufilme hunundo dami ya unike